September ni sari sang ni som ni pali in rin ni ania. Bahzar thlir tu te chibai ule. US in than pui lawam tura Democratic Vice Presidential Candidate Tim Walz-a chhungten chuan President Donald Trump an thlawp thu chu social media lama vor darani a. US media lian te chuan an soifi ngal na sa hle a. Heng mi te hi Tim Walz-a unaw nu point na hello ti te. An chhungten hlato takan ni ti te chu nimin khan an ron soi ngal sup mai ani. Nebraska Walz chung ko chuan Trump an thlawp thu hi social media thalak posin an puanga. Exa thalak ti chua chuan Trump 2024 Take America Back ti thuziak banga intar ma mi pariat tisat pol inang vek ha in an tisat ma hian Nebraska Walz for Trump ti ain ziaka hlim takin an nui sang hlomani. He thalak hi Trump chuan Truth Social a post chhongin captiona in mi thlop na kadong hi kalom tak zetani kanin mu thuai ka be sei ti in aziakani. He thalak hi nimin khan social media alar hle a. Exa post masaber tu chu Charles Harpster ni in Nebraska governor candidate hlui candidate ni laya Truman na pui ania. Harpster thu puang tu rot idwas chuan he thalaka mi te hi Minnesota governor ni lai Tim Walz-a kazin te anni atia. He thalaka lang te hi Tim Walz-a pu unaw pa Francis Walz-a thla tele an kopui te anni atiani. Francis Walz-a thla te hian Tim Walz-a thisen zom pui anni thu hi Associated Press nena text message mangin an hril ni in soyani a. AP nena an thu thona chuan Democratic Party Vice Presidential nominee a Governor Tim Walz puanani hnu lok khan kan chung kwa chu kan kal khoma. President Trump le J.D. Vance te kan support zia ti lan na ti sat kan siama. A huawin tha kan la a. Trian te nena kan thon dara. Hetianga post dar min dil na po kan lorem ti ani. He thalak hi atakani a. Korte po hi atakani. Nebraska Walz chung kwa kan ni a. Governor Tim Walz-a thisen zom pui te kan ni. Kan pu te chu unaw piang mun an ni. Kan thu cha chu ti sa ta injek ang hi ani mai an ti ani. Walz-a unaw nu Sandy Diedrich chuan thalaka mi te hi Nebraska an chung te an ni arin thu le. Anin tlopo ngai lo thu le anin hriat lo thu asoya. Diedrich le Walz-a te pa James Walz hi Tim Walz-a tleiro lain sanghazakwa somriat pali khan chup cancer wangin da thia. James Walz-a pa chu Nebraska school pakata zirtir tu ani thina ni ome. Diedrich chuan Nebraska an chung te chungchanga soitura hrelo ti sain ka soi thei zong chu kanin tlopo ngai lo ti hiania. Ke chuan vote ka thak dona. Ke chu Democrats kania. Tim ka vote don chu bak chu ti thei ka nei lo atiani. Manilo khan New York Post chuan Tim Walz-a u mi pa Jeff Walz Freeport Florida mi chuan naw chu US ram hruai tu tura adu lo thu asoya. Angai dan hi za in kadawani atia. Trump thlopatum ni in anziakani. Jeff Walz in anaw tim anen chuan kumsang ni sompuruka annaw Craig Walz thi atangin mai chana anlain bele lo ni in na soibok. Kovel mun dangan thlir san chungin kan then om Manipur a po buaina la re lo mai nilavin buaina azwal le deu ni in langa. Nimin khan Bisnupur district chu rocket manga be ani a. Police te chuan he rocket hi tlangram lam om helpol te ka chu anian rin thu an soya. Hliam an om lova. He rocket hian community hall le pindan ruwa ka deng chia anti. Police te soidanin rocket hi Manipur tlangram Churachandpur district atanga ka chu ni a hriat ani a. Bisnupur district a Tronglau bi khwa adenga. Tronglau bi khwa hi Manipur kho pui Imphal atanga KM somli panga hla ni a. Rocket hi KM thum vela hla thlok ni in nan soibok. Kan hriat vek angin Churachandpur district hi tlang mi te omna lamani a. Bisnupur district hi Churachandpur district nena inri phaizola om meitei tamna ani thunga. Police te chon rocket baka hian helpol ninge yan hriat te chon silai po Bisnupur district lam hoi hian voi enge mozatan kap ni in an soya. Ningani zan khan Tronglau bi bul kumbi khwa om te chuan drone thlok po an hmunual ni in an soya ni. Cholni liam ta khan Manipur tlangram lama om helpol te chuan phaizol lama om Imphal West district chu drone le sniper rifle in an beinia soya ni a. Kodruk khwa chuan drone le silai manga beina wang hian mi pahnih an thia.
mi somin liaman tur boka he thil thleng hian India rama deng chuak ngala achan chu India rama helpol ten drone manga civil mi ten be voi khatna ani wangani police ten an chuina drone le silai manga phai zol khwa be tu te hi kuki helpol ni in an thria hetianga meitei te be na ta nan man ambulance pakhat chu leima khong che velami te ta ni nge in an hreboka cholni liam ta September ni khat khan kuki helpol te hian meitei khuwa hian ambulance hi khal lutin nupa khatan kap luma drone manga boman thlakna mi som line liaman tuar ani Indiaram News website lianten an ta lan danin Manipur police te chuan kuki helpol te hian kodruk khwa be nan an man ang drone changkang tak an nei nual ni in an soya kodruk khwa lu chil tu te hian he khwa meitei om te chu ni thum chunga khwa chu san turin an hriat tira an ma ni thuan chhualo chuan pe chu an ni ang ti an hril ni in police te chuan an soibok ani hundang ang bokin tun trum boina chuaka po hian phailam media te chuan Manipur tlang mi tele ruihlawasum don na chungchang an soizom le ngala Manipura ruihlawasum don na hi alian le a cheng vaibel chesing rukvel lai len vel na ani ti in China Myanmar le Thailand mi hausa ten he sum don na hi an thunun ni in an soyani India rama avoi khatna na helpol ten drone an man ta ka wang hian India rama ven himna lam na thok tu te chu an har thar hle a Central Industrial Security Force CISF Director General Rajwinder Singh Bhatti chuan tunkar thotan ni khan thut khom man mo kovin drone lama mithiam te ne na malak dan tur an soi ho ngal ni in News 18 chuan an tar langa hetianga helpol ten drone an man hi manchuak tur le lo do le dan tur baka amang tu te hrem dan tur thlengin mithiam jok te ne na in ron khom na zaw jok nei thoya ngai ni in DG chuan a soya CISF te hi India Ram Parliament building veng tura tun hnaya CRP le Delhi Police te thak tu ni in India Rama thona trum hun lian zong baka Home Affairs le External Affairs Ministry mun poimo te veng tu an nia chu wangin drone manga beina om theilaka thiamna le manro nei ngalan mamo ni in DG chuan asoi bokani Manipura drone manani nu hian Defense Ministry a thunei tu te chuan Israel mithiam te somin Delhi a in ron khom na an nei ngala drone manga beina laka in ven na konga India le Israel an tho ho dan tur an soi hova Israel mithiam te chuan ramdanga tanga India beina tan te ramchunga misual ten sarkar hun poimo beina tan te drone hian mang theya chubaka chon ral thom in pek nan le bom thlak nan te baka en thlak na man ruwa thlenga man theyani wangin drone technology thar berber nei le hriat konga maso na ngai hle ni in an soyani Israel sipai te chuan West Bank ka niko chung operation an nei nu in nimin khan janin khopuyan chu san le ta a West Bank hi Palestinian mi pui sing rukvel omna Palestinian helpol te bi ruk na hun poimo tak ania IDF te hian firfiak te beitura lutan ni thu sain niko chung operation an neya hian Palestinian somthum paruk an thata hengjinga somni pakhat hi janin khopuyami te an nia Palestinian helpol te chuan heng mi te hi an member te an ni thu an soi rualin Palestinian Health Ministry chuan thizinga hian no pang te po an tel ti an soya Israel hian sipai pakhat an chan ve bok ani IDF te hian janin khopui baka tubas khopui le Alpha refugee camp te po an rut telani janin khopui a hian kum tam tak liam ta tang khan Israel sipai te le Palestinian helpol te chu anin be cham chia janin kholai ko pang le lungrem te chu silaya ka na hnu ma in a chik rep thupa kholai lungrem banga te chuan M16 rifle le minziakin abula Hamas ti thulian puin a inziak boka heian West Bank ka Hamas helpol te omdan le mi puiteril ruwa an lua chin tur po a hril ruak ome Israelian sipai chak na mangin West Bank ka Palestinian helpol te chet na chu ti top tumin voi tama be to a soilok lem lo po in janin khopui chu lu chilin firfiak nian hriat ten man fowa chuti chungchuan West Bank ka Israel sipai duty te chu akha tokin tha ani ve fo thowa Palestinian te hian that rem vek ani lo chuan helai biela boina hi engtika ma are arin omlo ani kan kom chak barma lampo an lari rep zela nimin khan Myanmar sipai te chuan mar lamsan state chu thlona mangin an beya civil mi som pakhat an thia hliampo anom nual taang National Liberation Army
TNLA ho tu LYU chuan hemi chungchang hi soin Myanmar sipai te hian nam kam khua chu nimin chanu dar khat vel khan thlo na mangin mun ni an bom ti asoya mi som pakhat thi in thi te hi mi pa panga meichia pali le nau pang pahni an ni ati nam kam khua hi Chainaram Yunnan province atanga ke em nga chawhla ani a TNLA ten ni kuma Myanmar sipai te ku te tanga an chu sak khua ani a nimina Myanmar sipai ten an beina hian mi som pathumin hliaman tuar ni in report then khata chuan talan ani TNLA te chuan nam kam khomi pui te chu an himna zonga khua chu san phal sakan ni thu an hriat tira Myanmar sipai te hen an ron be non le mai thei ni in an soyani nimina nam kam khua boman thak chungchang a hian Myanmar sipai sarkar lam chuan soyen la nei lo ani Bahzar lo thira wangin kan lo me